Mama wakwaba wofre me adwoa searching mesrel na wa subscribe to my channel me a notification bell no so for more news. Ebusuafo Oman Penida da John Dramani Mahama ede ensem bi atudwa afa next year 2024 abato ayeba beto no eho na ede ensem na Oman Penida da John Dramani Mahama ede atudwa Oman Penida da na okase and I quote 2024 elections will be tight. We have a lot to do to win. Mahama to NDC executives. And some saying and Oman Penida da John Dramani Mahama ede atuja. Now Oman Penida da John Dramani Mahama, with all due respect, me pewasempa sometimes ye kasa echrel as former president. So one be ye woniama ye, but any interest ye disrespectful because mimiti ubetimi a woman ne biaboso o ye me papa anka me pe o me busuemu anka me pe pa ye. But you see Oman Penida da John Dramani Mahama Ghana ye na ye na ye pe because ye na ye citizens o ye penny aya menyesa 2024 elections no emu nya title emu ya title say politicians say see no mo ani ate because mo ehu say followers na say see edi mo achi no enti say first ni bio enti say first ni bio because and the social media ba youth ni bebre enim ne ekoso free SHS aba bebre na ni ebie bebre na etimi ye reading etimi ye research Internet politicians modern say and as a modern say 2024 elections no ebe tight no and shada enye tight e den na Ghana for ye pe efimu ho e ye niam nkete but NDC for the munimane win the ye be kunipa na ye win kwa ye be win moko polling stations a mumfa Ghana second enhyehyam ho enkokon na abato no embra ye side enye we ne hia se politicians enye ma Ghana for ye ka se moye mu kitu bi ma ye mpa anka election time come on bre but we abato eba bedi kona kwhwe regions constituencies almost 50 cities 20 cities 100 cities omude ama delegates omude ama yes estimemfo no na yakwakoto aba yeto aba ni we 7th December January ekono na ye ho start h3 politicians ede na ye perfume ho ye pe akwan pa ye pese mo leadership no ebe ye adwuma mo be ma na embra aye adwuma wo kromi ha no e wo me say ye ntimemfo no ya so ye din e na politicians mo no muti game na se mo study ya ehu de timemfo no ete e trend e na mo fa so ede eye mo politics munimi say sebi youth ni bebre ya adwenye abatu ba bedu e beje 100 cities 50 cities na ato aba mama nti mo fa yen serious of course yenye serious nso as timemfo because untumi ntutu aburo enkohwe nwura no engugatem na yinsu nto na entroki na won ko from an pani a wote ne fie so on be pla one pra yinsu ta na ebu afaye nso na ye complain say aban ne de bia nsu faye enso ye ntimemfo ye na ye drive ni ko speed out me say speed way ebeku nipa driver ni obeko speed o di bia police for wo be mo bribe no okọ I believe say journalist timemfo na complain bebre say careless driving eku nipa wo kromi ha eden ne mpanifo mu aya fa ho tamahabo menim say pona shape ne fa so ba no say mpanifo ne bottle ho mi ntime kire because duties omutua wo habo ho no you can't think fire, you can't think madness utumi toka $2,000 wo ba you know be $5,000 na se wenye sika yi a no mo a wo shin car no aton ne bi wa 10,000 Ghana cedis mankasa wonua Ghana ni
ye pe abanya obeba odi nani be report honom na corruption e koso wo honom na bejai ye pe abanya obeba politician bi disika obetimi a che na tum se na obi ko wi abro de wo che ne tumi no ambulance ya his excellency na na dan kwakufu ado de ebra 307 almost bebrenya adwuma Ghana ha ye ni maintenance because penny no ordinary the buy no onfa ho na nipa na excellence na ofa ho na asay ambulance 370 307 sorry obi atoka use no almost 15 years no that so use car no Ghana de ambulance na say asay no no okoshe na obi akoye maintenance just say what is ka foforo what koto ambulance no bi eba ora to force o maniska so koto ambulance e ko sesa mpontro wa bai e ko beye anfia ahia oda so of course wondi na se ni wie me ne se Ghana ha mbra no nko aso e na otun 15 years e di obi na se mo en ye ntime nkyere ye pa abanya che se obema na ye hodadwe da na komaso abanya obedwen ye ho the NDC funimani election ye win election kwesi kuma do be mbra kwa kohwe mi ankasa me constituency mi krom bra kwa eskuma do be mbra kwa constituency MP otiso oye NDC ni nano assembly elections omutu wo bra kwa NPP ni ba ko no win NDC fun no mo fa ni na because NDC executive no mo chese omo asake omo adwia to the stand say omo aka kire omo say vice president Dr. Bawumia ba na oba no pepe ni nti obeba na to kwamba e na ato omo tirim you know say bi omo wo echi kakra no ato omo tirim nti NPP de omo mpom ani mehu na menim say so do me bra ko ho no say NPP omo ni communicators wo ho and me nti me nkire but me ken so NDC ni honorable Alhaji ono ye MP wo ho enso Sam George oye NDC ni MP ni party in the power and so why lobbying e parliament house aje nyema bebre ko ne constituency asikuma do be mbra kwa na NDC boys ni go no mu di nsem hu no kona kohwe udusu aduru 6 o'clock unya bra car straight because yen kwan no enje ubenya asikuma straight from Swedru ebo 6 o'clock anajo e kwa but e kwan obetimi de 1 hour adu obetimi use 3 hours because ya kwan yina yen so ye wo MP a owo ho ye NDC ni. Meanwhile, almost hands why a dirty politics. And I said, the omo adwumi ya hana sanso ato ama NDC for NDC for the money we are winning. We want to win no matter what. We have to get it. We have to get it because they have opposition or comedy. But I don't blame NDC for I blame NPP because there are certain things I said mo ye because Ghana for so mo bo afumu. Enye marketing kitibo I said mo ye. Say the beya timemfo no omo akọ beto omo ye me no NPP for you omo ani say be opani a wayi mfema e wo bedwem onfi omo fi timemfo no obia nam no obia ye ne ope embra nya adwuma bibia nya adwuma wo ye adwuma wo ntua wo ka wo kan wo scale ni ho enso wo je s gracia eje fi wo fi na made fi na wo parliament house ho na election do be say na ye tough e be ye tough 2024 e be ye tough me de ka me kwa bonka the ballot box ni kosiwa ka mo ma no wa busuafo nkwankoto ma wan na wan kasa wan kan do be wini na wa fa na busuafo na edi because already na Ghana ha amembu na ebusua and the party members until my penda da John Dramani Mahama e be tight na o ka dey actually this executive ni na mbetimi aye you can't do anything yakasa ya nto aba so me ye ndeng na me ka me kwa ka mo the ballot box ni kosisiwa Ebe 6 o'clock no ko fa na pin mpo nde because me nsole nkodin awie nkoto aba minya mfaso bia wo so of course his excellent by nya nyema kakra nkra bi but apart from me no empanifo na wan fa ye ho na na me hawo nti sabato be tafa eye mo na mo na ye taf nti so ma mpenda da John Dramani Mahama e de atodwa na nti me sure say 2024 the NDC fo omo yem ejo omo winwim adentia because politicians mu nyema ye nti ye hu